Musiaisia wa Mutongo TV watindata palapo nde wende na kutuilo ila mbe ni mubea mwenene nundu wa kutusakwa na kuendea na kutuilo ila na indi masahaba umabika ni dhia ndi ukethia na ndi udhocha ndinu wa kilungu kingi cha inengo na mikalile nita wasali shabeti wambua kilungu kicha inengo na mikalile na uki kwa ndinu wa mitandao yitu Facebook ni Mutongo TV na indi ndini wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM na kwa naungu ati mitandao ni ya kwa yo nde na isito ya kwa Salsha Betty nenda kukethia na indi udhocha tukwa tiene na mweni witu ndini wa studio sito muthenyani wa umundi. Karibu sana sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Umuseo? Ni musiovyo. Karibu ndini wa studio sa Mutongo TV. Nashukuru sana. Na indi tuyambia kethe musese itumia kamere ino ingali umutabie sito ya kutwena po manate umita ukamba wiba sito yaku na nikala itwende na kwa mwana weniwe o kwa cia ma Mutongo TV kindu chambe ni ngutunga mubeana ni kumukethia ndayani ya Yesu Kristo. Kwa masitwa ni tawa Berita Mutunga isitwa ya wathi ni tawa Berita K na kusia wakwa kwa numete okamba no amasaku pandu beta wa mwala utwita wa ndundune na ni notanu ni kwithiwa na bikaba muthanani wa mundi ni muthocha tukwatia ni imwe ngina muthi wa kilungu kikitu muthanani wa mundi. Asante. Karibu. Ni wasio umite mwala kusiawa ni siaitwa mwala kuyana ngani omwala kutoa wana twaitwa mwala lakini kuikala nikala Athi River. Yes, Daystar. Okay, asante. Yes. Na indi timuvea munene ona kunundu wako tambuka ndini wa studio sicho muthenyani wa umuthi nendati the twine nansia maundu maki nengo chaku niwo tutapiki nengo ikiva indi twise kwa tumana mikalile ya kana mikalela yuka na sena kinengo kiu chaku. Maybe kwa mundu lota kuisivyo kamba kuitwelesia weniwo ndini wa yumikalile ya kana kinengo chaku pia. Kuma kusiawa kwa nasia ni anite mwala nsia ito mwala nditha ita kanisa wapu mwala Catholic kuma nemo nini ginana nene vana ginana esa kuidhielewa ninyo then afterwards kinengo nambisie kukiwa kuma tene nina ina kwaya ninenda twasi o maundu wa mwika ama kanisa but wethia ninguona kwisilali mwala mambunde asia kwisila maundu ala tweka enda wako kindu kikanisa ni nona o mwalimu inza kwa na pwipo nambisie kuona kana pe kindu kindini wakwa then whether niwa maisha langu ikala then spiritually pe kindu kingi kinsukumite kakila whether ninguwa pe no kusiongi eka ula wa kawaida eka meanilela ya kawaida nondu mawe silwala nesila nesio ikala nesa ikala ndi nesilia mawe silwa ma muthemba mo nondu ndia ekatasiana ile ngisi ya kawaida. Okay. Then dia intanela freedom ya kutani ya youth wako kikawaida of which dia elewa nondu naikana kanini na nyakwa ndaelewa so kindu tune sio realize ne school ne secondary na uma school yuethia no nitembe ngakomana na andu makambelesia yundi ungua mosiai so iwe nambisio komana na andu ukethia andu aingi ne ni recognize nondu iwe mundu wa utabia ni kindu kila wisila but paikindu ndunda ulielewa wembene so ni wona mbisi ulithia ula watabwa utono komana na muthukumi wanga yu kanisa fulani ukebwa utapikindo ukakomana na ongia ka utapikindo but meyele ya kwandiana na anandi asianga atwika sister ona kuma nimo ni na ina that passion ninenda utwika sister pure na wethia ninona nga atwika sister munene but you the abaku wanane nina attacks bingi muno ile nyako ataelewa na bate mundu wasielewa spiritually na you ndisi ni kwithiwa twaye twene sometimes ni twikala okay they are Catholic ni tita to in prayers ndini muno ke na kuja oni mungu nda kuka kukulie ingini kwithio na kwa nisewe ndini wa family ya Catholic. Yes. Na ila no kienesa kwa na uito wa muno maundu mambe mboya na huduma. Yes. Na salvation ni personal journey lakini anda mama asia kana Catholic ndiu masia mundu undu bailite maundu ma spiritually, is it true? Sometimes yes, but sometimes no. But independent na wembene nundu yu kalaba bikienye dia kwa na nete ndia takwenda ne sister but ino kena kwa atoni attacks mbinge mono kwanza na alika form 1 nenye maundu ala neka ndini wa kanisa kwitu pe kendo
kilungu kita wacha shirika la Bikira Maria Mkingi wa dhambi ya siri. I was a leader na ambisia nthini wa parish tungi na ciengo cionthe na umabuna ina ambisia Makueni na umabuna ina ambisia Komarok. So ni kindu cha nthini wakwa nene ndauthukume muno. Of which you attacks ina cio kisi abika bandu wesa ile andisa kwende nondu no kiena wamo no nela na ndie masako na book clinic changa gynecologist. Then ina ambise kwa advice wa thino swi na wo resource ya thino swi na wo the lawas ya na lilikana kana kwe issues imo wina cio utesa kwitikila kakwenda we sister. Yes. Maybe kwa mundu lo tusiaisi na ndikwenda muno tulike maundu mandeni. Yes. Ni issues if I say this is the first time na kwamba na mundu twana kwithia yelo maundu mao sister. Kindini. Kindu chambe ndio kitaya Catholic mundu yo kanisa yakwa na cia iwene mbeanitie nekoko tumandipika kete. But mostly pia ndu ala with the army around palawe with the ino kwelewa but mayendo kwa nyanzia iloto na kumelila. Then puwiti na eka oyu Catholic na charismatic na alame Catholic oyu they are very lucky by that time dai utono kwata twasie tafadha utona kwindi wayonwa kana setu cia muthembo naenda maiko maya vide so sinengo isi ko mbingi na ndo inge muno andu ma youth ma Catholic muno ni mayaba ni mayabu nundu enda nutono thikuona mundu tono kilithio mwele cio konne katawina maundu maku tondu nyeno nagwa batina bitha na nyako wewe yiti kindu otawe ndeni tita kindu ndo wasekata mundu wa kawaida leo ni kindu cha ndo wasekata mundu wa kawaida na leo mundu nguka nitethie mundu ni mwenonwe kina withia yu ethi atangase nundu ethi utangasa no tanu but atangasa kwa andu amoko tabia mai makapikie baya wiseithia ndine la freedom ya kanisa ni ya kwika maundu ala wailite kwika so whether you changamoto ni mbingi nundu ndina mundu waelesi na nyakwa wesi but ono mundu ndiaiza kuelewa abithililani kitani wisi neta utatuma lakini ndenda kumilia na ndenda kuombelewa sometimes inona ni wambelewa nundu yusindu imela na sionana na motabia ambita mundu mwa sindu mbingi nona ne sindu mbingi ona kyoto no kusia na ndu makutuma to no kusia but ye wapita so wewe yani na sindu isu nengo siona lakini ndikwelewa ndo na kwikata until yuna mina form 4 ni wena okiena sia my first born nondu na yawa thino su kathela na minosia kana nutu ma mundu takwata kana yulilikana yu ngewa yako thio sister ya thela of which no mundu andu maima nake la tatumia ndituka musini chao but na la mandu kala ubithie no yesa ide me okumesya tondu after that na kila sia nona na koma na sister uthithia ni wendie mena piu nondu ndukuiwe tona achieve kilone ni wa the napio wona nona sister yesa ide ni thini menete yesa ide sometimes ona ni kala ni weka ndie ndo nena nando but ndi mundu ndo nakuelesya then still no ngwenda life yakwa no ngwenda ni tangi yenyembe ni nundu you ni wa thino but nesa kuona na ide ni attacks ya satani tekala no kana sia second born where they had the same problem ni nayo hakuna kupungua but where they hotel na thukuma ndu ngianga imobea ngaino kutwa kundu nikenda ukakomane na ndu matono kupingu yanzia amen David ndagesi obika na iyo thukuma mumando hotel yula na thukuma apa imotumia wa kanisa wa AIC so where they anye ni na thukuma nesa na chungaji ala mebu moka webu na mostly mchungaji wa Redeemed, mchungaji wa AIC na wa Deliverance enda okane musavu na tweka landi enda kuonda bia wina kindu kindi ni waku so of which nyenaona hata uwe nundu netiwa masitwa moso wakwa then Catholic even dana ila sita wa traditional dances kuitu ninye na ine ya kanisani na twaitu thimono na mbathiso then ninaitunga ndiye nitunga wathi ungi. Thank you. Nenda tusonge mituke nundu twamino kwa that is a very beautiful history. Yes. Baki lungukicha inengo na mekale tukunikila kinengo na yutuka kunikila ila mekalele yuka na sena kinengo chako kana ila lifestyle yuka yuko mela mundu kinengo ikoke ka tofautisha kinengo chako na mundu longe na nenda tuthimituke nenda yu wambota byati yu okay ata yu abikia bandu yukwambia kwine yu independently ekaundo kwa siona atunga we kanisani kwine ya yu wasi yu munde nendo twika mwini na ti mwini tu ni wambathisia kumutaya yes
yule nambe isi thukuma uteli usira wa mumandu na komana na achungaji na isa ithi ona komana nake kila wanda pia no chongo tapwa no ulongi na nambe ise kulia kini chao then no kana lea na mambe ya wale ngai yake so kuita tayona so wewe ndiona tameo kito ni confuse undu with amendo kumya kanisa oti nye nona wendi woni ni kole kanisa la ni kanisa wo okay then no kana wa muno muthe no mona i twi on duty na ina tete cia chef ku empty iko ya maka kuma ku empty iko ya maka no kila no kilensio ketenet na wewe yani die kumba ndi kalandi ndio ndo na kuitaithia ndemo tethesia that is 2018 iwe the ila na ndi hospitali masaa kuna wao na nalikana ni achungaji maingi mambite ona wale ukeso thukuma subo thi so thukuma ngai pepa thuku subo thi sa kuitikila pepa thuku so you know ya wana ndo nditweka ingi sister you are say they nienda kutsoka ingi nikasome ukatekist but is either ya ningu wandia mwa yes so no ngupipi na ningu thika na njuthi ni wona okiena thi wa bandu ndo no utethe na mboya then na thi kanisa ne usuna inapoyewa na boyewa that day ona ndia ina tikiti na ina tikiti wo thi na wo sio kwa ndia ina ndembo yuna na umie ne mu opyongona no ndo to ya wa mwethi o manda maimu makanisa ne yange sindu cia muthemboso ni nambe so ringret ne ona kila kendo then siana cia kwa sekala si nda mamwe mu the no so that day that night no nase wai utuko wakwa wakuse nundu ila na kuninya kwa na isayo muto muno ambiye nake no kuwa muto na nukukwa so na mubitha kana be bandu ni ndie nundu na kwa nenda mutabya niwe muto na kwa manene niwe muto na ndie ndo mutabya be bandu kila kindu yes kumbe whether deliverance na ndie elewa then that morning na mukie ni mubu iwe the antina the no nomwe muongo ndo ndini achao na mukane nomo hivi kama sana na ni mwana kwa enda na allergy ya pneumonia na ukethe ndo nyite ndawe na makundu apwa then yuku mabubu ya usu na mbisi iwa ngewa atakelele sio kuno moto kwakwa ngewa mbathi yuna mbisi ona ni wazimu ni waye yuwe then ringret ni ndiye kanisa oneke yuwe na leisi ya mchungaji fulani ambia nisi wakeinge ni thimboya yona ni kipawa ni ndana cho na icho kiende na kumila ye then na thiengi ila na ndiengi na wa usumi wathi na wewe andika I think wiki yesu yoka ninaandikie ibuku ya 32 pages ya uswathi na andika wewe ukonge na andika wewe ukonge so kuma 2018 wewe yani ngumanthi thio ndo no record mbadi su ndo na kuika lakini we say they are not possible till 2024 you 2024 ni wenga iwe wesio mbingu yanzia amen then where they are na changamoto mbingi muno dina mbesa still ningwea dono nguthukuma but with there sometimes na kwa mbesa sio record itumika yange yune so lilikana ni mini kutumia satani but I thank God ibinda yanga ibu ibona ikiye kana ngai oka ibinda yake yapika nundu na wiya wathi ni wiya ni na ine bitha bandu na bisio record simone no kana the one a certain student nituko Daystar then ila wambithi yangu le konina na mwaye na muona ni namba thimbinge I thank God wathi wako wambe ku recording na ku studio na ku dio shoot dikendo nyena naiba ekyo kuibo na wewe ana kenga yatumie a certain guy aina ambathi sia Catholic ainete bwana atatimiza ahadi eta wa Chris Wekesa ni Catholic but wewe laini wake wa ambathi ti ula wako ndi nambathi sia Kiswahili na ya kwa Nembenga ya Keni ambathi sia Catholic nenda tambothi umwaba kube obanini na inde mwendo musese wa Mutongo TV ni kwa tenge wesu ya mrembo mwe ula twina kendini wa studio sito kana mweni witu ni kubundesia okendo nitusiokeleti Inu ni Mutongo TV. Maisha ni lazima withe medho wisi utende ndia nena ukwatitie yunya moto imeanza mkudhu athauki yume kiwanzani unasema ni one time
sema weto naitoi nokutuma medho na ve mwanya tuile ya kuichachuo tia mwezi nyeni wa waiba ngava na mazabu wa chama kina iyo mwa waiba tima Kalonzo tunenge Kalonzo na timu nenga askali make ma waiba anu matonga kwetu chama make wa we na make kata fa mwanya wakuni muyenesa wakuweta hii jotrenziani ilamba ilu kanani tuwabotie makwikuini. We are going to change this country. We have what it takes as a nation. There is no reason why we cannot catch up with Singapore. si wakenya tuende Singapore. The example of Singapore, Ruto does not know Singapore is a city state. Hii mtu anatubeba ufala. Salucha na Mutongoi nikilawa kuambililia nginya wakatano kuambia saa 12 kufika saa 4 ya kioko. Ni fire si fire. Ni Salucha na Mutongoi. Kwa kweli na niwo wendo nota uwau nivo vika wavandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muutia nivesa kusongwa ukethia ona liumu kwema indi ni wende vave sila medho imamu yo ainovo vesa kwisila mawo mumuka uu utamukaka na ni ukwata tonu ndu waku ni uswani ainovo wisa kwiya mundu lumba isya to medho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetukidhisie nokilunguni chakiwiyo cha Mutongo pala utonya ukwata mautao na kuolelelwa cheni jiulua maunduma konetie uwendo nikilawa kwa mbelilia nginya wakatano kwa mbea situlusia wiyo nginya saa 6 ya utuku kati vaa Mutongo FM kuatanio ya Mukamba ni kumina waisi ya shughuli masaa makusioka makao ni kuingia na nundu wiyo mukwatani tiutwa ombola mpaka uvike tuingie nikilawa kwambililia ngina wakatano kwambia saa 11 sia mawiyoni kuvika saa 3 sia wiyo tuingie va Mutongo FM. Wikendi utema dhauti wikendi najuni kanako ile wikendi waku kila wadhanda tu kuambia saa nyanya mpaka saa 11 ya mawiyo tikethia tuikuetia maripoti on thema madhau kuambililia mubilo wa mau volleyball madhau mausempa rugby katua madhau wangi tukasio karuka nena nina makocha ma madhau kibadhukanyo tuikale na dhauki onanginya mashambi kimena mwanya kunenga ni mawoni mo undu madhau mesete kuikala ni Mutongo ikiwanzani kuambililia saa nyanya muthenya mpaka saa 11 ya mawiyo va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba uchandu minawane kuisilia kwoka indi ukeka kiuwisila sya wiyani kwaku ndoe makutani sya na thina na kwa ilia mikalile yaku silingi wa mumandhi wivata na uo uoneka kwisila umandhini kilungu ni tuthukume tunachoka kwa kukelewa kwa mbililia nginya wakatano mwendoni wa saa 4 sia kiokoni kuvikia mwendoni wa saa 8 sia muthenya va Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba saa 8 sia ungama mpaka saa 11 majioni ikibamba sana basi puli tu ni Mutongo Vibes Mutongo Vibes kuenjoy na adabu va vayivia yoti wa yolo ayenge ni kutio cha vibe na vaiba lati tabika ni kuoccupy nundu katiba ni kajenzi Mutongo Vibes kila wakwambelelia mpaka wakatano saa 8 kuvika saa 11 sia mawiyo va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba
yu no withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoefm.co.ke. Mutongo FM, ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Ini sio dhambia mumba, ngathambia ona ikoni, ngathambia ona wenda ciana ithambie, no nitwe muthambia ona nguku, ona ng'ombe, ona masidia, kila kindu chonde, ona kuo wendegwa, no thambia. Baikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kama kasilia kamwe, usoni wa mwambiola museo. Nutomeona tabateke. Esilia zinye mwolene mwokama katika masilia 10. Maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watu wawane via. Tausi wana hithi bandu bateke ndua. Mama usio na pesa. Bajewi na kapointi. Dikana nake kamundie kaela no. Kamundie kale kaombina mundu. Saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kuikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa. Otiwo dhimbo kowe ni nyone ni komie kowe asi magwa ni dio mathiara ake mama wewe twa akanite Kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase niwonekie abila niambia na babindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Siombitro ile ona ivinda ya nosia lika o ile na nondo idhetwe andu ilatwo kavamwe tuinena na kiwe indi triyumba na siane sakondo wakwa ilia muthenya nguwa ikathimwa itonyeo na suiti si kilasi ki vandu vangi kwiseuvya keki na kusakua vandu vena mawithio luluko masio kondo wa kwiyumbanisya mutwano Masuilu ni jaya mwendwa muthenya usu kanywa nuta muka nine tikila yi nine tikila kwikwiu na kwikweu nine tikila na nondu wombi wa kondo wakwa na kwa kondo waku vatendi nine tikila Kilungu nineti kila kikakukia kila wachumwa mwendo ni wa saa 12 sia iya mawio winake Salsha Biti Wambua va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba na udhocha ndini wa Kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka Kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa 2:30 cia wiyo Edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwakato wawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde wiyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituke ni mutanisia wambie ku depend na etha wisaki ukwenda ukaiya
musubie na ndukamwelekanye nongi usungi waniye kuyanza ni mausuisia niwe atikope Mowau maende mahali ukete na iwinda na nzeve kwi mowau alama itawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wemi wa matukwa ubindukite ukatwika wa kilovia ila we ubanda kendo omana kumana soko ya kuneva ni wale mba kumana wevi kutea kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya ivangenge wani andawa mumiagi ibinda tila dalete kunanda we ibinda tila yalete uimi wenda masabu na avocado ino si survive na mbua ye kana nongithazia most of the time kondi ngithazia munango niniunga mitio munda nezokezera kihuba yongenda wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabo benda utuika wina inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine kwake baita etumbe yibaita nondo wale ule unobandie muno jasi wasa wa ng'ombe mwongo to wasije teno ino ni nome jo ino ni nome wabeze mwongo wayo umwasa ni ndulu na yuwe muimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukosembesa kwithwa uimite tundo tuini no kithe kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma muimi atakwata sokonze wasia wa muimi kila wakatatu kwambia saa ile sia mawiyo winake Steven Mwema va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chaku kano kuvinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash maundu maku tumosa no litu ulawailete aani bamwe na maovo macheva ila wende na kuya twitikilie tukuye muyo wa kumanyithia andu na kuvuthisia maundu maku ibindani ya cheva va Mutongo TV na Mutongo FM nitukuelewa munyanya waw'o ni ulautautia ila wende na kwisila ibindani yumo tanga sithia na itu kimanyithia cha bata kana kimanyithia cha kikuo kwisila nambani noti monza kenda ile 5553 Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungwa Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma pa uikala wakwambelile matuku thandatu mwe wa mwanza twikibwezi kuthengena tumeni clinic wa chola sibitali wakele matuku mwanza twi Mombasa changa Mongomo Plaza kati wa Cooperative Bank na KCB Bank wakatatu matuku thandatu matiliko chambeo in kwake ngote matani sioni machangwa sei na kilele wakana matuku kenda twe Male Bus Park ndukana mamengo thandatu na kenda etina wanaikana booking office wakatano matuku 10 wote katika totazama Agrovet na Cecil Butchery Marikiti ulikiloni Wamboka na wathandatu matuku na moto ikambwiti na Wakanzi Supermarket
kung'ethanisia na Blessed Kanani Hotel kwa maobombe ange tuthoke maobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako, Wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Inu ni Mutongoi TV. Na ndi mwendo musiaisi ya Mutongoi TV na ukevia ingi na naothocha thini wa kilungu cha inengo na mikalile thini wa studio C twina mwini ni wambathisi ya kumutayanga hii etwa Berita Mutunga na kwa nitwa Sally Shabeti Wambua nenda withukisie ngeweno yake kana story yake na ikutethia kwanzia imwe kana nzia ingi nenda itwa twambie na nenda sama wasie waku nino ni mbathisi ya ku YouTube lakini nenda inambo sama tusamane kanywa. Hebu maybe nipatie tu freestyle moja. Ekani ne wathi wita wa Yesu ngakwinea. Yesu ngakwinea, haki yake ngakwinea, atengesa ukwinea, laika itune masilile. Yesu ngakwinea, haki yake ngakwinea, atengesa ukwinea, laika itune masilile. Kitumi wambiye na makwino kokilia mavya makwinie na ndiesa kwitikila mavya makwinie ni thayu. Kitumi wambiye na makwino kokilia mavya makwinie na ndiesa kwitikila mavya makwinie ni thayu. Amen. Yes. Wasewa mrembo no witu uthiane na wa mrembo ngi munana wa Mama Africa. Naturally wasiwika kuigwa we tuned nduku need kuikiwa madoido maingi kana auto tuning ngaini nukathimita wasema sasa kama kuna mtu hajakwambia nimeshakwambia mimi nenda yu undabie after you netu the twa mana ndo record ya wadhi wako wadhi la record ya mbeni wiba witawaika Yesu anene. Hebu nionyeshe kidogo pia. Ni maundu maingi ni wite ni maundu maingi noneta indi ngamu wakuvi ndiye nikenda Yesu anene. Ni maundu maingi ni wite ni maundu maingi noneta indi ngamu wakuvi ndiye nikenda Yesu anene. Yesu anene, Yesu anene, Yesu anene, niwe wasio langwenda nangethia maitha makwa makwete kunzambia makwete mivango yo mina indi ngamo vindia nangethia maitha makwa makwete kunzambia makwete mivango yo mina indi ngamo vindia. Sauti nzuri. Thank you. Ende babuye katambe kupozi hapa ukwina nondo yumbathisi yake inenda kutepepa lo kuikwata. Walikanthini wa YouTube yake ni Berita K. Yes. K no K yemwe. Yes, no K yemwe. K yemwe. Ingia mthini wa YouTube kanali kanthini wa YouTube ya Berita K. Enda withukisimbathisi mthini wa YouTube na please to subscribe, to comment, download ile ambayo inakufurahisha na wisi yokoshe na ndo alangi utaona kwithia wina moka na nyanya maku na indi. Thank you. Nombe yeka na mutwa itu na wina siana nina siana na naimo twae waimo twae. Yes, naimo twae na ngaya kangathima na yetu atatu na nitunge ngaimo bya nundu maundu wonde mipango yonde banga wa ningai. Amen. So right now ni single but enda ni mubango wangai ngenda na mosi. Ukenda na mosi. Yes. Amen.
such a beautiful faith. Yes. Thank you. Lakini ila hukuka yumbea nundu numbeye nuthukuma no yo inasiana na nukwenda kuika huduma pia kana nukwenda kuika huduma ino yaku ya ministering ku Islam bathi wanasimo ndo kwata nasiata ta mundu muka kindu cha mbe ngutonge anga imuvea nundu katika department ila nithukuma ninona twina andu aingi muno maelea wanengai tondu yuteyo ilongo ni yesimu nini yailite kwinda newe yani kwacha but some of the colleagues mambia nimeolika ni solika omothe nongi kana mangwati so they are very supportive numa weani na ndithindi record then ndisio kaingi nomba njuka ndiende yana maundu alangi so ndia isaona yubala with the happen na challenges ni times ya kuthi kanisane muno so with the ndono kwata once per week twice per month nundu withia umuntu twalika weane enda walika wachu mono sunge dwe mic but sometimes no na request my colleague uko na mangwati ya wathanda tunga kwata time wachuma so ni asia peo na favor ya ngai nditona kulalamika muno kwisila ziani isu then siana sia kwa nasoni sielewa nikite ngai ne siendete ngai everything yutandiuka baila ni matapesi yanguka ni mashukuri ye muno ngina naigwa maboya mambo ya they do support me a lot makedi muno na kadhe masikiti ni mwasalimia merara first born yeta wa Meringoret Ndungwa, second born Patricia Ndanu, third born is Abigail Sophia. Na najua wanatizama. Wanatizama. Nimewasalimia pia Auntie Betty amewasalimia. Yes. Thank you. Nenda tusioke ndini wa kiindukita wa sustainability kana kuyungania na wini kana kinengo cha wini. Bala we nundu bendo ndisi why do you sing? Maybe don't ambia na kukule we wina nike. Nundu katika andwala nikomanite na mube mundu wina ni kwithia ni wamanyia na kinengo naenda pesa. Na be ongu wina yasi hati enda kwina ni kana ngaya maathime kana eka kutandire kinengo nenda nambia na nitio we wina yukindu chambe njina so iwe ne muthukumi na mana kuma tene ngai anzie ambumbie nikenda ni mutumikie amen then wanange kata nikenda ni the line ni wa maisha makwa nesa ni survive ningina ni thukuma ngai nundu ngesa ikalangasia ndikwenda baby ndathipika ange bwana no nundu wathi no kwenda support na ndina mundu woni support so itu asisia maisha makwa na bala numete ndi mundu ndona kuelezea nendo thi studio kata maneli na nditonge ngai mubea nundu ndumana bala umelela nye wini wako ngakuelezea menda wakwa umundu undu esa kuamini nundu ni Karanga Macha Boys Band. This is the first time, honestly speaking, this is the first time angwiwe mundu ayase kana menta wake yani mwini wa mbathi sia kumotra ya ngai ayase menta wake na ni mwini wa mbathi sia benga. Yes. How? Maundu manga imenda mefani nundu tusiaitwa kundu kumwe tukaewa oimwe but zunya ndiye sauko koma na Karanga yambise kwina neni sipala umete na wethe o nio wathini ninenda muthe no mwenga yembe kondu wa mekie nundu ni si family yone ni si yito so usuno kosi muyani iyo sio wanga yula nenda amen of which ndia kwa Saturday tuna lodge yani ni ya mwananya so you know what we maundu ma wathi konga ile ya mundu ngindambelewa ndakuelewa na kela wa manyene na kinengo kini wake kwatie na bala bondu bonde ndithio na ndithi wathi wambe na record ye kwa Pyramids nina mwelesia na ni wa mande ya big up Pyramids big up to Karanga pia yes so kila kindu chonde ndika onela ni nako na kolambo no we na eleisia na ni wombelewa na ni wombe ya bandu kakinile ba ona sangi ngapikianga no kethia ni watangwendo kila nili akambia je mbona ukitiba hii ethamenta waku ni Karanga na Karanga kuna ambathi cia benga maybe ni wese kaingi ni tone ta ini ala meina ambathi cia gospel mesio kama ikila ngengale ko yengi ni we wawe na kapush kana ni wona hivi ndemwe kabika bandu ati tene nikenda nuke nine baby ndana nambo baby nda last year nina nambo pause maundu ma wati nundu nonia menenga stress but no kana wa muno na iwo na kunienda nsi ya Yesu undu naisie ngaina either ningina ngaina onenda ngaina matambauni kana kilabu ngaina ukaina lakini kaina wathi wako mutaya kila cha tumandi asi lakini wathi wota ya ngai kila cha tumandi asi unundu mundu la nisi utono mbithukisia na kumbelewa ni wosu na wongo atakuwa kwa bayunge na mandongi ngwata iteleza yu isa ile wewe ena maundu ala make but unu mbelea wate undungi ukwenda no mbelea wanaka na ingila sendie kala tangwendo uweta kindu cha muthembo su ainkanye kwitene nundu ona no ka paka bika bandu akambia nduka tata kukengwe mundu kana be bandu mundu wenda nikenda avume
tulia no wende nesa no ukopika so ukethia ona ntie kala tangwenda kwa nundu ngi ya mituki na kaambia ndikai se kuiwa muthe no nomwe angana sema mapinda maingi ndikai se ya chai chaku social media remain bau no yinda so aimbia ni remain bu na ndikwati ya kinengo chu na ndiso ba anointing yakwa irikata so nungamena mboya undu ngai wambombie ni ilie na kila wanengi kila kibo we no ni support ya maundu ala ngwenda kwika ukethia no kune guide usi wa mundu lo ne guide ya nenda kuonenga mundu ngi na ti mundu ni kana weka kwase kana karanka eweka no ku support ya Mutongo TV ni support ya asani na ima support ya kwanzia imwe yambe ni kwanzia ili yambe ni platform ya kuka kwinene yana kuitangaza saingi twasiandu isulo kusieitie na be mashabiki methe aba ya methe amena ngonsio na kindu cha keli Mutongo TV na Mutongo FM twithia na radio ayika ni kuthauka mbathisia aini mana bataende bibumia wathi tukethia na nsko yetu banti no studio sisi baba na bala si we will play the music and we will support you where we can. One thing I thank God nethia ni na Erastus na amwethi online na ndambi sina ndimo isinya onaka mila bandi kweka newe na ila na munenisie niwe wandumiye nethi yanzongiye of which ingi umanena cia na mathigino na ndume namba aku utambisi na ndakwisi then ayona ndio kwa manana kavita already tunaitwa neni onake amana kana ne bago yuyu so I thank God yu Mutongo iningi ukiwa mbonethia kana kweli kwi andu matona kuungamana aku na ya nenga ingi ukuse wa kweli kana kuyongai still ngai yo pamwe na kwa na nongwatiye nundu ni kindu nambisie kwenda kuma teve lakini weza ile inzi andinacio kana ndu isiba loko ambi yes ndiye siba lando na kuambisia so I thank God amen nenda tumina nundu masami tumasemba muno udabe challenges ila you nundu wete tawimwini kangwete upcoming as of now nundu ndambo bikabala bandu tona kwasi ino uko yake nengo chaku kana bena matunda no kwasi kana bado una struggle hapa na pale challenges ila maybe with it kama na sikwa mituke ndini wa useuvia kuma kuandika wathi ukarekodi ona kunya icha utasiba ni challenge ila ndo nakwasia muno ni sila yolo wathi nita twapikia ko yo record wathi kana ko shoot wathi isingi wathi wako kita ko kana ndo kana uone ni andika wili ni wo yandikia yes ukita ko ka kilini na di record ndo winete so pundi ndana challenge muno challenge kila kinene ni cha kuisobikia ko recording na kuisobikia ko shoot ndo you ta recording ni namba thimbe wa maneli ite recorded yes over 200 music yes wow na oyuyu ni nambathi ile nda nambo shoot na ni nambathi mbingi muno na siana kwata mwana nga recording na di shoot so muno challenge la nenda national so iso kila kingi no nasi andu mangu atete kuoko nundu ni nambisi no 2024 no ngona songete YouTube ningona yena 200 subscribers and above 2000 subscribers and above na sisia kwa watch hours no ngona no isongete so I thank God pauni nonete kuoko kwa ngai amen maybe ni chao kila yundi wa udume akutona kwasi in future naenda kwithia ni mwili wili ona nona kana mibango yaku kana ndoto yaku ibindani ukite niba kindu cha mbene nenda kuboya ngai akambukiliani kenda ngokeleini alange na nenda utabania ndeto ya ngai so nenda nisi muthe nomwe ngenda ni mwini munene mwini wa support ya ndo alange na mwini wa ndo alange indi twimina masambe tundisi mateli ndatika siana ata nenda tuambe tumine nenga mashabiki maku ambao tumanya namo umatabie what they should expect kana me expect chao you going forward kuma balawe na ndo umatabia lama kwata mbathisi yaku muntu na kwithia ena support muntu na kwithia enda kukwita chathuka perform kanoka ine kana kuandikwa mbathi kana kubukumana naku kwanzia mwe kana ingi we mwanenga namba ya simu kwa mashambiki makwa kindu cha mbe mbathi nena cio mbingi mbathi cia thi ngitito kosandu makwine mbathi cio cia thi na kila kingi ni mukulia mukani support muno mboyane imboya kwa wingi na mu subscribe kila kingi ningwenda okethia mashambiki makwa onthe muno twambisie mwala kulansia itwe ni kidinya kwa Christine Musiao wa Mutunga ithia kwa ni late lakini nipata nake nundu wambonisie kwikasa kana nikuo kutonotethia mundu eta wa kamene kana yuze sitwa kwa ila netiwe neze ya wathi uno so ningu mutungia mubea on the brothers makwa sisters makwa asiana siakwa colleagues makwa wiani twambisi na my supervisor eta wa Maureen Santos
Christine, no? Gloria, nawapenda sana wenzangu. Kuna Angineta, kuna Lilian, na wale wengine chefs hapo nyuma na wasalimu sana, kina Friend, kina Shedi, wote na wasalimu sana. Na ninashukuru Mungu kwa maana mmeniunga mkono, mmekuwa nami, mmesimama nami. Sina cha kusema. Naomba tu muendelee mzidi kunibariki. Kuna marafiki zangu, kuna Jimmy, kuna Ben from Chawango. Nashukuru sana tena Mutongo TV, na washukuru sana, na Mungu aendelee kuwabariki. Mzidi kukutana na wengine vile mimi mmekutana nami, na azidi kuwainua zaidi. Nashukuru sana. Tumine YouTube mitandao yaku na namba ya simu tumine masame tumine direct YouTube channel cha kwa nita wa Berita K. Berita K, please subscribe. Facebook nita wa Berita Mutunga. TikTok nita wa Berita K. Na isuno sio nenda anasio. Tuligende wa TikTok tusisikila weka. Namba ya simu ni 0740 448 785 sio kelela. 0740 448 785. Isuno ungwatie na noku ni simu anytime. Amen. Tutapatana hapa siku nyingine na utaniambia Mungu ametenda. Nakupatia mkono wa baraka. Nitawasali Chebeti Wambua. Kini kilungu chenengo na mikalile tuko manengi wakati anongi tawo.